ki handle thei pu achang le khen khata chu ki pe the achang le khen khata chu ki pe yo lo le oma ale ye pha chu le YVA te kha bangma achang le bol thei lo ai lo le midanga di bola occasion danga AI bol pi lo ti kha umma ngai da no khale thei chu ye ga chon iwa gale tu din muna iwa gale le pathian ema puya headquarter ten le gari lung thak na di gari khat nei yo ambulance hoi tak khat nei yo ye tak ma hi le ti gol ma chu nei yo le ka gale le tu hin chu pathian jalen equip hi wa atom ngai le tam tawa officer le phabe bum tawa community a sonum tak tak loi pate social worker ti ho tam tak le inei tawa i gale le ye bana chon ei boy le in namdang loi pate alo le in fellow brethren philanthropic organization CSO te a ho namdanga unau te ale khelding theita iti le tu hen idin mono hi iti golen the goal thing itung thayo ye chon tu ni 25th anniversary ni hen pathian he choi hoi lo thei lo wei ti he tunin ka gen uta chon YVA ti phate le het sa wa he YVA ti phate le chu YVA te hi take for granted ki chumo una YPA ten le la pom de mo ka po una e chua he te YMA ten le no le tom ngai ta le sem na te hi ken chui mi pi te na le ang no le sung bolen hun jo la felu e pawe ti hung bol dim ka ging che poi le take for granted a se jong ka ti nai lo bang jem ti le YVA chu than chou di mong e lo hem YVA chu jan ha khowak di mong e lo hem YVA chu hitigola boy pi di mong e lo hem ti ngai dan khat hi presumption ai lo le take for granted khat hi thei chu e kha je pen kha ami pi ten loi paten e he tu ilengu YVA wa ye chun je pen kha sensitivity nei pe ko inama ding I community ading ang tai ama wo khai to soto encouragement I bolo hoi taka pak chana I pek jingo a role ka het pi jingo kha poi mo ka sama ma ji je ga chun ke kha kum ko velin ka pangin ke he achang le ina khan ankong ka bol pi se ko YVA a loi pate a family te wo kha ankong ka bak bol pi wo chun pak chana to bang encouragement to bang kha chang le ka naw ka inu lambule na khon kala nei se ko tidana khan ala ki bola kapak chan ma chu YVA hi I had golen YVA hi leveler khat a hi organization YVA pang chu khat chu MCS officer in ten le a secretary pa am chu clerk khat lei the example ti gola khan u thian khulon bang kha dam lai khan mi tom ngai taka YVA den ge pe khat la khat ke he the moya pi moya amau te ni ki ge ta lo te ki gen u thian khulon bang kha YVA vice president ala he YVA vice president chu ai chu professional chu ma chu iti gola government lama edding chu officer le lo mai the a hin la a contribution a thanop na le YVA ki pek jo dang kha ete le loyupa vice president ki ma advice le ki lapen ama advice ti go le bol pe ni ti go te awai ho ma khatam ta ki zue chu ye kha YVA nature he kati ke ete le chu YVA pen hian lang ai le ye khan anewa le na ki umpo bang ma ki khena umpo YVA pum khat na le ye YVA spirit khan e kan khoma je kha vai hung ki hom khoma ye kham ki sem khoma ye ngam ngai na je le inam lung se na je ken e kan khop na je kai te khan na hung ki sem khoma organization khat a hi je ken unique ka sama ma ye nga ye he hoi taka tu bang he iti golen unau dang philanthropy organization IMPHAL te ho to ikithu to wo ama ole kitopina poi mo phate en le reach out I bol dingo ama ne gian wi ngak lo dingo bangolen ye ba nei philanthropic step hi lak be thei diam ti hi YVA IMPHAL tuni loi paten lunglen takai ne yo
community service hen mi a sang a step lian zo lang ka ti commitment le conviction in nei ding tu nen challenge khong boluta fellow brethren ten hak sana ne le mi dot ma hai dot ma sak dingai ba ka pan the now keun ambulance kan nei athak ai lo le keun ti gola long pok na ding truck kan nei ai lo je kan nei ti kha iki volunteer kha i kha poi mo ka sai ye kha ung hi le ki pum kha naung shwa ten i wai vi spirit bep kha ai vai pe sung bep kha a hi lo dingai ye kha universal a hi dingai abi ka ei churachan pulam te ai lo le ei manipur u nau te a dinga hen ye wai vi tom ngai na pen le ki pek zo na pen hi chu e kha mi zo si a dinga ki phal taka lung lian taka organization wi kalishon dingoi ti tu ne hen ye occasion hen wai vi te kingen ken avelen kaung gen uta iti golen isuon mama organization kha he nam songa dingen isuon mama te organization he e hon itu shot loile e hon i pak cha te e hon a fuel pek loile amau bang ti hat dinga hem te tu ni hen avelen he thiam dingo ye sanga hoi jok sem na le hat jok sem na dinga hen pan mun chom ilako ye he to shot zelo ye sanga hen wai ve he ha jo sem ai pan khop theina dingo he tu ni hen kagyan lang uta tuni hi lalengon wai ve silver jubilee imat now to kisain ki pak thu kagyan uta ken le congratulation hi lalengon tuni wai ve te be ble lo hong khom jo se te hi congratulation ka pi ti hi kong ta lang una tu hin president pa hong en lang neu khat ki pak man ka bak bol pe uta note of appreciation token of appreciation lekha ne ka pe uta agi pake tuni huna i chief guest in ahun te hong soanga chilna te ngai ho ka hun hung lo in thu cha poimo tak tak te yva poimo dan le pan khoma poimo dan te ho chom kim le fel tak ai gen pik zikin ama chungin ki pak thu iwak pongo hi i programu i chi to zel hitin i chut naw le so thota dana kha ati lama introduction bowling kilom tak chu a hin la i ki khial na lo nga hitin tu hin introduction hun mang dingin kisai tin ama sa penin (2019) aki pata 2021 ting a YVA zone headquarter committee member te existing committee member te om namun chitu nei din tok pik leo pa ne tu le tu a existing committee member te anung lama umpo leo mo ti hin ki kal hel jeng jungu I cheng hi a hi wa ki pa ko me hi la chut pik taun la ziba na chun I YVA lam fel unit ki pathong kal sun te ole cheng hi wa put beng hitinu YVA lambulen unit aki pathong kal sun te yum namon chitene din pik leo chun ki pa ko me na Pathum iba na sun YVA game village unit te ole ki pa ko ma iba na sun YVA vai paving unit ki pata hongkal sun te YVA leilon block lama ki pat hongkal sun te ole ki pa kom khop mai Zibana chun YVA Eastern Block aki pata hongkal sun yum kha ko hi chun lung city nei din tok pikin latino ole I zichu YVA tuni hona hongkal sun te hiwa ole YVA CC member khazo si ei din tok pik leo chun ki pa ko mina ole ki pa ko ma nampui tu te aki patahin tuni huna hin I
YVA General Headquarter ki patahong kalsun au mule ong din tokpik leo ki pa komina YVA General Headquarter ki patin President pu le Vice President pu ami ali mu thia ki pa ka uma ole tu hona hin YPA la ki patahong kalsun ti ho zo si lung sitin la umna mo ki patin ai din tokpik leo chon ki pa komina hun khap long kalsun thio ki pa ko ma jinge ki pa ko me YMA ki patahong kalsun theiu mu chon lung sitin ai din tokpik kun la ole ki pa ko me ziban chule HYA lama ki patahong kalsun thei ki pa ko me Zilla Headquarter ki patahong kalsun theiu mu ki pa ko me zibana chun VPC akipata General Headquarter akipata hong kalsun thei ole ki pa ko me icheng joi hi ki mail het tu na tuhin abanin si thazom dingin kisai tinu special number lahat alangai thaki tinu nungak Helena pat alangai thai tinu zizo zohile chief host malat nanuya Jubilee souvenir hon nate ho aban banin neizom dingin kisai tiu zia ding ahin asharte khale ala kising sa dingin evacuate sakhin tin tuhin nungak Helena ahun la dingin ikaw nga lo ahi Kitu kapang khomnam tilang sangka. Năm ngày đã ahi hút kỳ tu tua in ý kamati kỳ du min sen chia hiti kỳ tua ka pang khom nam te ho chu hang tu ze linga ma son ze li ti du gen thiam ma tình lâu không tôi lâu mắt sống lâu tình ai tu nín ý gom lên nằm đi bằng ngô bố ngom em ý chém trôi nà làm cha ta sẽ mình bạc bằng yên vô khom hết đi khi tua cá băng khom năm te hồ chu không tô dễ lên nào mà son dễ lên tì đu kèn chia má xem pi lô năm te chu lô tình lâu không tô lâu mà son lâu tình ai
tan gam hi ba bang vui hela chúng bất thiên hình mà lấy gió biết sinh ta hen kí tua cá băng hôm năm để hồ chu hằng tô dễ lên đâu mà son dễ lên tì lu kèn thiam má sẽ bị lâu năm để chu mơ tình lâu không tô lâu mà sống lâu đi ngã hi kí tua cá băng hôm năm để hồ chu hằng tô dễ lên đâu mà son dễ lên tì lu kèn thiam má sẽ bị lâu năm để chu mơ tình lâu không tô lâu mà sống lâu đi ngã hi tua la hung sa nunga khelena chungin kipak thu iwa gen hian lang tu ni hun to kituk takin la tel thim takin ahung sak pik zikin kipakuma kisama ma aban chi zom hitinu tu hin I chief ho su zaum pu pi vai phe IAS additional chief secretary in stage lam hein ei hung to pik in tin ama hin Jubilee souvenir release na ai mat pik in tin chule thil chum chum kipak pi na thil pik na te ho to hung sun som ngal ding a hi Jubilee souvenir release bol masangun chief editor pu eskamil lon taklam stage lamang kalto pili ki pa komina zikha I Jubilee souvenir ahi dana secretary nei gen pigola khan I tom ngai suin chochi dingin le athakin avelin ikichilu hian la I chief host in a peak sing the line tin presentation peak dinga uma I memento to ex president YVA a president alahisa taking in memento peak dokna ne hitin masa pendingin pu lunei khup vai phe ama hi president kum sangni somle khada ki pata sangni somle ni tinga YVA zone headquarter IMPHAL president in na ila tuk pi ka hi abana dingin pu as a big sang mi pite khut ala bengzel hitiu tu abana hin VBCA te king hin memento akipenuma zihi alat heading executive secretary hi in a lak pik mai lelem changring in ging cha amau kinga memento ki pik dok nazi khe hi le dana secretary ki pat ingai tha gulu khan YVA ki form ti la hinama ki VBCA campus ki form hi ziban chule mithi ki voina ho zo sia hin VBCA te ko chumin I cemetery registration amat anai na peno khaja hakimat pin ki copy in ti chun kumsom ni walam YVA te vai phei te ti hitin takahin amawin mang chala ki vui the hi ji kun ki pa ko ma jinga ki pa ke chang nine memento hi ki pi a hi
Tuhin abanin commendation to blood donors te hinayzom dingin kisay tinu blood donor nga vele at sung lama tisan ay lapigpig tate ho hi kipagpina et sakna niyaw cha YVM minapig ding umahizikin zihi amin hong simthang katin aban banin hong kilakchi dingin evakihit sa kuhina ama sa penin pu zabik sang apigzad ve hile somle kuve amahi apetampe na hi ti chule kawaggen hintin abana pu thang neo somle sagive abana pu hau min thang hin somle nga ve ei la pik pik a hi pu hau min thang zo a tangwal pau nei lal tangwal pau nei lal hin somle khat ve ei la pik pik a hi abana lun mang vai pei amahin som ve ei la pik pik a hi abana tangwal David ku ve pulun mang vai pei som ve tangwal David ku ve abana pu vung min lin amahile ku ve a hi pu vung min lin hi a thei lo hi chun alak pik thei ding i khadi mo secretary pan hong lak pik intin ama zo pu Jonathan sagi ve pi hi bangjat hem yu mu zi te hi aban banin hong simjing ing katin pu Jonathan bana tangwal nenglal sang abana pu sang boy vai phei lambulen unit apat abana nungak boni neisil amau cheng hi sagive alapet chit a hiu pu sang boy zo a nungak boni hi taklis ta hin ama chau hin nungak a hi zikin khatve khutwak benkit hi tiu abana pu lem thang gukve pu lem thang zo a tangwal eslin min thang nga ve lem thang pu lem thang guk ve ama zo a hin tangwal eslin min thang nga ve ama hi nga ve akwa ta ting chet a hi ama hi tuhin i chief host pau ila din pik na lain tin aman speech ho ay nei zom pik intin Kipagoma zaum pu chief guest YVA IMPHAL Zone Headquarters kum som nilenga tin na Silver Jubilee program pu lalin mang khaute DGP Manipur ex-president YVA Joint Headquarters IMPHAL chule zaum tak himasanga thagaw la mai mapui tu te pastor Lulu na he pastor Papadi na he pastor thir nei lal te hiwa azia bana chun e loyu padang nang te amin chu bagyan sen da main katin aje chu ye min ge ni lawum tak he gen khelom le aje chu kati chu na aje chu kati igen khelom le ki boy pa ya bana igen khalom le ki boy jeng he je ka chu min ta lam chu ki gen da mai han lang ki pagom khop mai pathianin YVA Joint Headquarters IMPHAL kum som ne ngai pui tunga ki pagom pathian ken ma sapeng ki pag thui gen hi chief guest pu kha abul gi pat tu ni ti nga lapang hi je kin na manong sur khangan se thei jeng le hin tin wanggen be di chule chu tam tololo a hin la chief host hi le neu khat wanggen lo chule la
YVA loi pate big taka tulai taka executive members itdiam existing committee members te chun in nei tu chang la hi le in nei tu lam ten thugen ki ke lo la tha su jen le tikit in tinu ai chu kam khat kam ni le wa ki gen hen la khoweli huna chi chi le ei le ki upa wang jeng ta i sep na le ong sot thim ta YVA Manipur kong zonu Manipur i sep zonu ke ki phu dok le kum som ni nga ting tok ta chief guest pu gen golin lung helum thim ten jeng ta pu chief guest pu hi ke holoi to silonga ala ki bo pan ka hi wa amau chu college kai BS sim lama taw ke chu school kai high school le ki kai nai lo hi aji hon lai ke pachola ki bo ka taw lung helum thim veng wang jenga abana ke personal akawak lung hel na ding khat le dana ala sama sapen pa khan laung sakha bangzatin le kha de mu aji kha 1994 kuma SDO ka hilaya nam le nam gam le nam ngai nat lati album ala ki siama je tulai su pastorata khambongin aila sak pi ga he lungalum khop maya gel do tampita kineya 1995 October 15 YVA IMPHAL alaki phudoka tuhin loi paten again golo khanning kum 2020 15 October kha gold silver jubilee 25th silver year of existence itidiam aje chalaki mangdinga tahin laning kum kha I het taksa golun covid lockdown March 21 Manipur government in Nakibola national lockdown kha March 25 ki bol ki daile lockdown kha khawma ma jeng ke ho loi thakata ni ve thum ve delhi jin jeng te khale jin tamong mong lo ku ma san cha kha jin dok ngam loi na kiu ma je gol beb chile loin mi pi kha ki khop na na tiang bekin na tiang chule mi ki sir khom ki pun khom na tiang le kha ke nonguma aji websile hello in secretary pu khan a report kha hoi ka sama ma gen fel ka sama ma jenga thina manna la to ma saten le gen the hak satam takala thoku covid je ka khan vui thei ding hai dem he podium ti hona teng khala issue lo min len pi takala ki to ka je ka chun tuni president pu le secretary pu kha stage a thung gen hi wa amau ti lo gen nok nei vice president pu joint secretary lo le asep piteu tam tak ji program je ka gongal na je ka hin sun hun zan hun tam tak ala seng ki thu pi tam tak de hiwa maun le gen nom le gen ding tam tak dingai ji web chule hilo mi pi tam takin na di big takin amuna hung theilo SOP limitation je ka program inei na hung pang theilo ai lo le iwak chial theilo ti tai ti I chial na kha limitation ki bol hi jekin a big taka life telecast ung alente ho bangin hung no ma hung pang theilo ti hole ding hi loi pate ki phak lam na kha la le het pi thiam pi te dingo ka hung avelin ka hung don no ma jek chu chief guest le chief host ula le mang to ke ka hi le ke ho loi malat na SOP violate jenga program siam kha hi theilo ding thil hi ai ke wa de la kilom lo ke abana jigol jubilee function na SOP succeed ding ti pen kha hak sama ma jenga hi chief minister te le politician ten campaign boloi ni tam tak go to hill stay le boloi ti ho tam tak ma hele le thil tam tak yo chu gen len pros and cons again sen dium pun tin open space function ball to closed door meeting function ball he tuni bang he te khinan ji hall 50% of the capacity chokha ki thei de da nei hilale loyu paten alung le je kun chel thei chanawak chelo je bep chule hilovin YVA tuple isep na je gol chat objective nei te YMA YPA HYA ti hole ala chelo ka ki pangma ma khalungoi ma ai Churachandpur ai lo le Kangpu pilamitiam ngun galamitiam ai lo le ei mi so kukichin mi zo group itidiam paule ki hello again zo seven le ki hai again zo se le amau na he abana ipu pa chon dan le atang pi
hung ki bang dol i puan nei da no i thi da no lo le i thi mi thi te ki vui da no lo le i chon da no ta bang chan hem atang piung ki bang a hi je chun je goal objective nei ni wa milestone i mol so ni wa eung op digin chilo amaw le hung theu ki pa ko ma jenga na sa tak mai in la hung le hung op je kun tha tho itdm ai lo le eng til kho ai lo le eng encouraging aki he ki pagum kasa YMF loi pate YP loi pate HY loi pate le ka gen khak lo philanthropic organization ai Churachandpur lam itdm ai milam group te ka gen khak lo khak thup le thiam nang la bonu chungin le ki pak thu gen in panmun la khom zom zel dingin ikichial hi ajek chubang je ham ti le muntin hin YVL thelo mai the YPL thelo mai the ai lo le HYL thelo mai the YM thelo mai the cheng khom le khom hi je kin na go se ni ki hetu hun chi sa kum som thum le ai lo le kum som thum le nga kum som li vel ma sang thu wa gen len ki upat sang na thu hi lovin silonga Amy Students Union ti ESU al ki bola aji lai chun SSPP KSO ai lo le ji lai ti holom nai pu aji hun lai chun mi ki tom je kin thina man na tok te kha apang the le ki pang mai ye go le chun tu ni hin le 2021 chi le nam le khang to ta ma ba awareness le inei ma ta ba abana sikima khai socio economic position le hoizo ma ta hijiang le mun khen khata khu khoi tak hem khata chu tom chilik cha vai phe te mi pani hem pai te pani hem ai lo le mi zo khat hem ti elom khom na tho ding hi aji na chui pan khom tho ngai ding hi e ka chun ji hu nei ba ki te le loi pate ka pak chama ma ka ki pak pe ma hi i khan to dan te le secretary pu report par khan le ki muta ki pagom tak jeta ken le ka ba he thei je ngachun ke le manipur 1992 june 12 hong tung ka hi ai so 1993 ve lai khan ke ba he thei jeng ding le RMC dam lo gim si thile man to ti het pha tai le IMPHAL yung kha kai le itang wa lai ma hi le del lo thei lo ding na ki uma ye cha ki del pha tai le kalunga khoi ma chu palal cha kha chandela SBI branch manager hi keile chandel ma SDO ka hi le alaki ki ngai na ama abana mai te shok ma ka hi gel le ka pate to le na satak mai laki close ma hi ki to le alaki ngai na ma hi ji mithi del vel bang chuna laki to khase ka uthang lian mang atam jon ti manga ti he to ama ho loi to ajilai khan nei le lam khale la tam lo hi di IMPHAL le gari nei khale la ki tam lo hi di jeep SDO khan jeep ki nei jeep kha zan nuwa khothim nuwa vai ge nuwa mei te truck aham gari wa ha ya deng chu boyum talo mi wagen ning to bang to tu hi tu hi ki po ka tai yang chu khobak ma ki tung ding lem zo lo dem ti ho bang gel pha to le kei gari bang khale tam ve pi la ta ya ye hun lai khan YVA ji gol hung piting in tin ambulance le atho nei in tin chule ji gol hin min le kilom takin neila enina ti ho hi imang lam le ki mang mat phalo hi ile pathian pha pathian in imai puya ye chu James a emotional jeng khale ka thiam ma YVA na se phi nam na sep mai hilo humanity na sep miyam zo sia dinga na sep a hi e ka chun ka ngai to pha le ken le thupi ka sama ma se ka dana momento ka piek te laka anunung lam sia thisan ala donate te bang kha som le ku ve zabek sa na piek bang chu thupi ka sama ma yenga ke chu personally chu YVA mina ka piek kha lo chu chu mi le ka donate mai le ajiyat kim khat chile ting nai lo he mo ai ka chu mi man tam la hiwa mi am chun thisan ki nei ve ka chu hilele thisan pe phal te kha amau kha avelu sang de kin ka koya ayek chu bang je hem
Adam lo khalo te le thisan ma mo khalo te in thisan donate te contribution ale ji hello de leiwa e so thisan ma mo hi ngum pha tai le hospital dam lo thisan ma mo ten e so doctor ten thisan khai de ye chu emergency situation ngan ta chu ye phat chu le thisan hum contribute te contribution kha ale ji kha suma chok zo lo aji gol contribution ja ye chun thisan contribution bol te khale ka ngai sang ma chun chief guest pun appreciation le momento la pi ka khan lam grayson le joseph amau te ni contribution khare ka ngai sang ma mi pin le ngai sang ti ke he hong dino ke pat stage a kum chano kha khut bet kha chol lo ni bet pi ko ka lungoi ma mai ka ki pak ma ya gm ste khan again ti lion appreciation bet le hilowin bai khan le ki pe thele ti hi kala du thu sam kala suggestion ya pi ngai dum ka ging cha bang je kham ti le jegola thile man kiti pen hi ahun hi tep thelo hi bang ti hun ai chidiam bang ti hun ama mo hi diam ti gen thelo hi azia ma mo dung zu chu according to the call of the emergency ama volunteering spirit philanthropic attitude ne ya ki pe dok mo ki sacrifice mo ye chu ngai sa no ma jenga e chu ama goal kha vai phei te adinga chule namdang ti ading na tinga le role model e ton tak khang thak ti adinga role model e ton tak in ka hi ye chu ka ki pak pina ka wa gen be hian la Jigol silver jubilee matai mat lak lo hi le suggestion khat le ni le bang bom nga ling katin ngai sil me le ngai poitino 1995 96 97 vela i manipur situation hoilo jekin YVA ti ho ai lo le philanthropic organization tam takin i role mi pan pina role pen kha very difficult circumstances very trying circumstances alaki bole ye ga chun ate khinan meichang gi dup chilanam ethnic class mom lai wang chu mi thi vui te khan avui dam takin avui ong ki lekhin man na diam ai lo le aki vui the na diam ti ho situation tam takom keile personal experience chu manipur officer laga mi thi vui tam pen hi khat be at a time mo so 24 headless bodies alavui ka hi SDO ka hi la ya e the kachang ka vui hi e the ko ma ka DC pale hong pu ka SP pale hong pu kachang ka doctor khal ka ki pu ya ka vui yang hi e so 24 bodies hong vui chu na men hello I thajo si zoi jengai aji gola chu abana adbik takin ji hun lai kha gam khoki hal hun lai hi huong hal pha to le athi te kha tu lai chui wanga pha mi thi hi nei pha dai le puan le husil sak thaya inam puan le sil sak thaya than koen le sil thaya in le lo hung ki hal huong ki hal zo no a gol hung ki ban tan te hung chom khom hung lu hung vui ki ti chu tu ni tiangin ka ngai to le a family te ading a hin bangol na thok de muti ken le kha thiam thei dek nai pu aji chu aji te khan aposal te kha aluang alu chang to atak sa ong si tu zo na ong kaw le a khuding pu num lo chu awang phate chu naw sen nei te kha an acha te pu ala jam te kha ji kha acha te pu na pun pu hong su thaw ji ong khu chu posal le ayen ngam chu ki tam lo e chu yegol din mun akha ala khu hosa he manipur gam je ka chun philanthropic organization tam takin limitation e bola aje limitation e bol ho chele ka thiam sik se ke min le he thiam na a hin la normal circumstances hi tun khit ta ka hele ye thil phai bol le philanthropic activities hi pok pen hi je pen hi we are expecting nothing in return we are doing voluntary work for the cause of humanity Christian hi na khen khatin pathian ging kai Christian kai ti na je ka kal ki son hin ten khen khatin ka chi ka na mi ti je kal ki son hin khen khatin no humanity kol le wai jeng le mi thi lu ngomai le kol le wai khen chom pung ka ti lung put tam tak ni hiding hi je na je call pen zu ka wak appeal no pen chu hi le tu na te khin nan jing ka la thi dak som pani ma sanga thi ani ma vuiding ai lo le ni ta la ma thi le ajing ti nga wedding ti je gol rule khat in isiam pen je revise bowling ka doi ma je bang je ti le mi thi ga la ka chi na hi there has been many an occasion
jing kala dak ku dak soma thing tang lam bas man ding a chi bas ma zo pha da hung thi zo pha som pani ma sang tai ti a apostle in IMPHAL ki pat del tung man lo ala vui pe ku ti le ka to khata anu pan del tung man lo ti le ka to khata acha na del tung man lo ti le ka to khata a ji go le chun delhi ki pat shopping mall sales girl lo sales boy ti diam gen thai taka livelihood earn ball le na le ki sak bem se lo le na ticket lamang langam lo ding no le pa thi je ka hung del le na hung tung moirang chanvel hung tung ta bisenpur chanvel hung tung ta vui de ten podok ti ho mang chu long thim na ngoi jeng e jo ka ngai to hi le YVA de le hi lo YPA uma HYA uma YMA uma appeal ka bon chu when we are doing voluntary work so thil pha humanity cause ai lo le pathian Christian hi na je ka thil phai bol pha tai le depending on the circumstances of the family ji khan vai hom thei len ti ju ka doi sa ka bang ji ham ti le ka lungong khoina chu ken thi na man na ka tu kin silong ha jan khar ka gi zo nu le e loi paten e phato jan khar gi dil thi na lai le ut ka hi wei ti no e ju ken le unreasonable demand bol di pung ka mo e chu min le bol di pun I don't expect ye ka chun mi khen khara dinga ni koi le kho lo ni khat koi le kho lo mi khen khara dinga jan khat giek le ut lo ti pen kha ye pen kha mi ye mi wanga mi tun pha le ile dan ilal dan le ilul dan hung ki bang vek dinga he ye ka chu when we do some voluntary work for the cause of humanity for the as a Christian as ye pen kha lung ba gel the ki le ti chu atang pi ka wa pil no phian la je ti lo khat chu YVS specific in vagen leng chief guest pun ei gen a stage sunga ka gen good mong le pui le chief guest pun is Jubilee song hon hi atun na di om lai lo hotel classic te top floor ki tong ai e ba he mi ngai to ding ei ti ai ga chun aji hi ngai to te te din YVA to sot nu le pa te zo se le member te zo se le khanglai te zo se le ki chela ei chu atamin le tampu loi palui le khathiam lui te na minau tang la gen na hole nam khen khat mal chame kham le ki lo ti gol aji ka chule alaki piting zo lo le himai thein tin hilele pathin mal zol na zalin I bol le bol lok thei ta sa ma ji ka chun I tam pen khale ji chu ai lo le ine lo pen idin mun pen ngai to lowin nam khat I hiya nam khatin philanthropic organization khat ineya ito sot dingai le ji hi ngai poi moin kum som thumatin mange chun atun na ding mun hi khathi ki ngai to do khen lang e chu bol te le hone ti hi ka doi saka e chu loi pate to ngai tu hi tinu ken le proposal chu ka nei specific chu ka nei chet pu jeng le ka doi sak na le ka wak tup ding objective ding ka wak CMP nom khat ka wak gen do hian la kagen south him ten jeng ta ka ki pa khop maya e YVA hi thina manna tuak nai lo mitam tak mi wang pha tak sa mi wang phai ti diam je hi thina manna hi le ge nai le loi pate pastor te ke ma sangomo amau hin bangoli nei gen pe dem ka gen zo se le dan phal le adik lo ke ti pi yon dem le ke po athinai lo te wang pha le ki samai the hin athi ta te le wang pha le ki so mai the aye suging tu te hi pathian Christian hi e chu ke ka ngai tu da na chun YVA na se pen hi ken a value le a award how worthy or how valuable is the work or the role of the YVA ti pen ka ngai to pha le ka ngai sang ma bang je hem ti le tak sa thil thu chu ko ma le kum tong nam de le kyum pon tin thagau thil thu ngai to pha ta hi le YVA role pen hi Krista mo ding thadok tu te ki hi chu ye chu ji role pen hi ka ngai to pha ta hi le pastor te evui tu te thile man nan inei ni evui liam tu te ji te physical force itidiem physical power peno petu ji strength taksa physical strength petu te ki hin ye ga chu
aji role pen hitu pi ma mai e to pathin nei mal zol te dingai e to loyu paten le lung ke loin atosot tu nu le pate le a member te zo sin le thanuam takin pan la zom zel ding in ikichiela mitam tak chu apang zo lo le yum mai the apang zo lo te le baki sho sal le ngai pu apang talo te le ki phak lam le ngai de pu hin la pathinin hun hung hei zel en tin i pan na ala lem the na mun khat ti alom te din ka ging cha ji gol chen pathin mai pu zom zel hen la YVA Young YP Association pumpi le a big takin specific takin YVA in general and YVA IMPHAL Joint Headquarters in particular pathin in hungmal zolzom zel hen la dam sot le mi pi zo se na sem ding le pathin lal gam zon te thadok tua pangzom zel thei ding in pathin tha na tak sa le thil zo se tha le zunga pathin mal zol na satak main hung thuam ding in pathin mal zol na le keima personal ka doi sak na la leng o chung kala nahi ka ki pak tak jete cheng chu gen the yan la ki pa kala Khaile tuni huna chief host hi chief guest hi wa ahun tew ai sukong pikin tuni hun ahin apan mun tew ho ai lak pik theizi kun kipa kuma ki satak zeta mi pi ahung khom zo si ten ikipak pi et sakna win khat ve khut wak beng lew hin phana abanin ki chonitin dedication prayer hun mangdingin ki saitin zo pha chu hi le special number nungak man chinga ki patin ngai thakna nei ding hi wa tuhin dedication prayer hun mangdingin ki saitin kumsom ni lenga sung pathinin YVA emapuya jihun sunga hin sep le bol tampi takte ineya tom ngaina tampi takte su in thale jung te sengin pathinin ma te pui pi ka tu hun ni hun ting hi tung thei hi wa tichun Jubilee stone te hon dok na nein jibana chun souvenir te souvenir te I hong dok theyu ji khiala ma chun le ki pak man te le memento za chum chum te I hom dok theyu ji ho zo si hi hunung chi zela dinga le panilak jok siam na ole thale jung ei pe tu hi zela dingin pathin malzol na ei dot pik ding le tuni huntinga pathin ni ma te pui pik na zala ki pak thui gen pik ding le jibana chun hunung chi zela dinga le itup teu ilung thim teu le isep le bolna teu pathinin e malzola hoi taka isep zom zel thei zok na dingun pathin kinga latna pui ti ading bigin latnai nei pik dingin VBCA executive secretary Reverend D Lulun vai phein dedication prayer nei pik dingin ama ichi la he Patiena nga kunin pau cha phitiu za ngai nadim ka pau pathian lalpa la he pi na te lalung sien na la cha te le khotu na le kanam chungo la phat na te la mal som na chi chum ka don zo zai te ho zie kun ama sapenin la kengin ki pak thu kaun ge nu he Young YP Association Joint Headquarter IMPHAL kum sangkhat za ko som ko lenga hung ki phu dokin tuni chan hin ti hin all in leipui tova boina le hak sat na tam takala te tuni te hung tung to win je gol hun ki pak te ho mang the le koina chunga hin le lakiengin ki pak thu ka hun gen boku he Kipang mana dunia Silver Jubilee celebration kamat na te ho zo siole kathil hi te ho zo si o kipatahin lo pina le choi hoi na nangma kahun pio he olalpa le pui hoina le khotu na le thil tam tak lam kal tui pala kahun tu khak to le kahun sep to le kahun hol to le kahun bol to te ho zo siu kum som ni lenga te ho hung ting to vin je golden mun tieng katun theu het jing na ding le leipui hoina te hejing koma hun chi ta sa ka thil bol tam tak te ho le tep te jing theina dinga te tuni hunin Jubilee suang te ho ka hun gong galuo zebana chun
Jubilee souvenir te ho bang le ka hun guang galu hon na doyum tak mai te ho le mang zo thia le ko ya hong tu ding mi poi mo tak tak te ho le pi phatak cha je suong hon na le souvenir hon na te ho chu nei zo the le ko je kin le lamin ka hun choi ho la ken ki pak thu ka hun gen o he lalpa je silver jubilee ka tunule kamatu ka het jing na dingu ka thil hon te ho hi lamin lo pi na dingin la khutin ka hun lan wa hi nangman je suang le le khabu manga hin la sa te chungin thu genzom zelin la hunung tung zel dinga katu ka cha teo YVA kal hun suan to zel na dinga te ho le example hoi tak le eton dinga thil poimo tak mai te ho ahung chan to theina dingin lamal somna ka hun don boku hi tule tu lam kai te ho zo si le la khutin ka hun la nuo tunia thil lo pi tak le thil hoi tak mai abol do golu thil pha tam tak malama le bol dok thei dingin nangin mal som che dingin lamal somna ka hun don boka hi tuni huna olal pa ka thil hi te ho zo siu chunga hin lo pi na choi hoi na nang ma khutin ka hun piwa ka thil bol le ka thil hi te ho zo siu nung tinga khat le khat ki to sot tu ki he pi le ki lung siet zo die ka hi te hi YVA mina kal so na le na sep khom na doi zo te ho kamu o ka chanu kamat chak che theina dingun mal hun som dingin zete ho zo si hi kalal pau doi tak Jesu Krista minin ka hun don wa hi amen ki pa kuma pau chapna thamun takte inei zo tawa tu hin atlaki pung lo gol in nungak man ching ahun la dingin ikaw nga lo hi nungak man ching ki pata lai ngai thang zo pha to hi le short speech hun hong ding hi wa President VPC General Headquarter hi YVA te hi wa iban jule Zilla General Headquarter lamathe ki patin abana ong ki thain short speech ge na hun mang dingin iki het sak lo ko hi hello pu zo hong in sung vai pheinam tila pu ge chung la sim hong sang na ipi na puteo lung khat tui bang aluana pu za hong in sung vai phei nam chol la ba lam vai ni ilai na tua ki sam do te hi tu ni kham thak zil lai te tuan na ipi le chọn ban khát lung tuột na băng lên nào gầm luồng nắm nhan đình ngã ba băng ấp bát sao khăng thạc tên ở suy đúng u thùng vực gieo hiti dù lệ va ham đi ai in lom lệ vai hùng ki khen ta pu le pa gam le vai tung te kho mo la thal hung kap in a thuam git sun sung kwan min alam ta tu ni hin khang thak zil lai te tuan na ipi le ipu teo son ban khat alung tua nga bang alen naw gam nuam nam lian dinga ma bang apat sao khang thak ten asul dung u phung vuk zel hiti in sak in thang ki kom tuan nuam ma lai tuan len hun in tang a hun sam tai tang sam tu buồn
sa sep ding suam lo thu piak bang chun ma banga pan khom ta tu ni hin khang thak zil lai te tuan na ipi le ipu teo son ban khat alung tuak nga bang alen naw gam nuam nam lian ding nga ma bang apat sao khang thak ten asul nung u phung vuk zel hiti su le sa bel hung tung in ki han tia min azai lao a hun oi pan tao lam phua la lim a han la asap nao asul nung in nung kit thu alel pua tu ni hin khang thak zil lai te tuan na ipi le ipu teo son ban khat alung tuak nga bang alen naw gam nuam nam lian ding nga ma bang apat sao khang thak ten asul nung u phung vuk zel hiti Kipage YVA dam sot hen. Nungak man singa kipatin zaila ngai na pum tak le ngai tak mai la ngai thawa ki pak thu ama kingin leigen hi hen la dana kong tak lat gol kha hi deu loading in program neo khat hong sang dam lam hitinu sister organization ti akipatahin gen num nei kha ding i hiwa zia dinga chun hun chom cha hong hitin sister organization lama kipata te kipte kipata hun mang num ti adingin hun hong ding i hiwa kipadam lawina hun hong mang ngal leu chun ti in ka hong ko nga la hi Vinh Khan English in kalau ziak lak lo to karon chairman nga hi respected chief guest William Khaute IPS DGP Government of Manipur respected chief host Pupi Vaipe IAS additional chief secretary Government of Manipur respected special invitees and respected members of Young YP Association Joint Headquarters IMPHAL. Greetings on behalf of Young Mizo Association IMPHAL branch. On this auspicious occasion of the Silver Jubilee celebration of Young YP Association Joint Headquarters IMPHAL, Young Mizo Association IMPHAL branch would like to congratulate all the members of this association. Let us thank the Lord for bringing Young YP Association this far. Thank you for inviting us for this joyous celebration. Me and 3 colleagues who are present today are Vice President Pu Siamani Ishel, our Secretary Pu David Lamal Soma, and Finance Secretary Zomisang Ralte. Young Mizo Association would like to wish you all the very best for the future. May God bless you all. As a token of our appreciation, IMPHAL branch would like to give a memento to Young YP Association Joint Headquarters IMPHAL. I would like to request the President to come up on stage to receive this memento, please. Before I hand over, let me read the memento. On the occasion of the Silver Jubilee celebration of Young YP Association YVA Joint Headquarters IMPHAL, Young Mizo Association IMPHAL branch wishes to extend our heartiest congratulations and express our appreciation of your contribution towards the community, signed by Secretary YMA IMPHAL branch David Lamal Soma and
President IMPHAL branch Zeri Ramro Siamatlau. Respected Chief Guest, Pu LM Kaute, and Chief Host, Pu PYP, and President, Secretary, Young YP Association, IMPHAL Joint Headquarters, and all the respected invitees and guests. Today, I, on behalf of my youth association, IMPHAL Joint Headquarters, would like to express our thanks for inviting us to this joyous and momentous Silver Jubilee celebration of Young YP Association IMPHAL Joint Headquarters. We have come, 4 of us also have come, and then actually it was planned all of a sudden, so we didn't prepare and we didn't bring any memento or anything, so we'll try to bring it later on or whatever. And then we wish YVA all the best, and may the good Lord, who has led us this far for a Silver Jubilee, to continue to guide us and give us strength to carry on the selfless act of kindness, which we call Tlom Ngaina, amongst all of us, especially the AMI groups, to all the communities and all. We thank you once again for inviting us to this Silver Jubilee function. Thank you very much. Masana to the Chief Guest Pu LM Kaute, Chief Host Pu PYP, Le YVA Joint Headquarter, IMPHAL Executive Member Te Bana VPC July Atuam Tuamaung Pai Home Le Yatakong Pai Home, Pite Tunga Amasapenena, Navekotunga Kipatu Kahungi Nahi. Tu ni na kaung kiging kha ke wa kun chi pa mai ding ha bang ma ko hi khut toy kon nei thei ke wa poi ka sa program le za lam je ka mu a hi zia ki na ong kiging kha dei lo kai na wa non ngai siamu kaun nge na hi chi banga philanthropy organization te kha ipan khom na teu zia ki na thil bang kim te hi ilo ching thei wa ki pa wa ya mang tengi le tu ni na ki mel thei tu na a ho ka hi na tunga na ve kwa tunga ki pa tu hon gen kai che na ya ten ka un kon zo di ka ki pa ke Sister organization te chilna te ole pompik mayu hilawin la taksa long kilat na khelun le ki pak na thu te le gen pi ku thilpi ka te long upu la chungun ka ki pak naw hi alin zo sem hi ti kha ka hung tak lana ki pa kom tak zet a hi dana itak lat gulu khan YVA zone headquarter ka gen hil YVA general headquarter ki patin VPC general headquarter ki patin le zillai general headquarter ki patin short speech ngai thakna nei hitin ama sa pendingin VPC general headquarter te hong kowin katin stage la mai zot pi ngalin latino Jitsu presentation neu chai long zui dinga hi jikha speech long gen pik masangon eila san pik dingin le khong chil ngal hian la VPC general headquarter te hunla dingin kowitiu
tu ni hi ka ki pak tak jeda ke again ni dol le ka hi pu amasan chip yes pu chule chip host pu chule loi patejo se organization loi patejo se chule reverend le lengo chungin zana ka hungpe chule ka ki pak tak jeda tu ni hin tu ni hin chu chu ke ka hung dan tak hin su ex president hi naung ka he ale dana khan ka hung ding kon ka hung thun di kon sera khan VPC president pun ke hi ka hi sel mang pun a hi the hi le nangin chom sa be ba din pegin lang VPC dan le headquarter te akipaw lowin ila khan law ati je kin ke le hung ding mai ka he ama na gen dan ta ga chu ama gen nom pen conveyor ball nom pen su tu ni kum som ni la kum nga jen je go la YVA headquarter tung the chung chang a hin VPC headquarter ka ki pak tak jerun zelo chun join headquarter te in fal te hin phai sunga chula manipur sunga chula mundang danga je golen na sep na te chunga athil bol dan he ke la ka ki pak ma mai ti kha agena ye che gen la pek te o ti je gin kelle ka hung dinga ka hung gen he je chu VPC lam te hitan tin keima on behalf in thil neu cha ka ba gen no ma a ye chu right le ka nei thowa ka nei na chu bangam til ex president le ka he keima on behalf in ka ba gen no pen chu le YVA president te lag laga hin jelai takin fal joint headquarter hin kei tam hi tam khat chau pang ka he unproductive period ti the he di adik takin su a theng ni ti na hi le lengan je hun sung hin ke le neu cha learning ka bol thowa kei lengan initialization ti dem ai lo la thil hi appreciation ka ki pana yi kan ale je na hen ka mu thil neu chau ma je hi neu cha ba reflect bol ka tin YVA ka zana le YVA ka he ka bang khat nan YVA kiti mo organization ni any young YPA hian lang ai lo le HYA hian lang ai lo ai le YMA hi le lengan ei mi te hin ei mi cha te pathini la siam hin ei la siam lak laga hi I bol khak pen su ye I phu do hi di ka ge no ma je thiloi ka sa je hulla kha da na founder te bang te ho khale gen ta wa je ho hin a phu do li mo hi ken le ka le kha meeting ka pan lo thu mai he je ni khan je spirit hen ka hung lut nom na khat chu Mizoram hin ei gam Mizoram hun sot pi la chi sai ta dinga he je na hen Churachan Purlama ei unau te laga ei unau kinai ma ei ku ki chin te dana chi bos puna gen golin ku ki chin mi yo group te wang phanau ki ti chi pau lengan kinai ma khat gen jo si he thea thil jo si he thea chi dam nang dam te hu je gol hon umpo mi wang pata ga yu je na hen Churachan Purlamin la chi pana ye gol kha tun pula zo loi dang ho loi tun gen nei khu be ex MDC pu hi wa chula dang ho gen seng ta pung katin amo khan je gol hi lung thimin hung nei un je hi bol di poi mona ti je gun je gol hi tu ni agai nek thewe tunin 25 years ama pe ni patsa je gol ni nei celebrate bol thewi ka ki ken ka ngai tu hi le dana president pu emotional yeng na ma chu ka ba ngai tu la ka lunga se ma iwa ikipat danu til te dana recollect ala loi opate ni le recollect bolu keile naw pangcha phai hin ala umma saloi ke wai pe laga hin ye kom na hin gen the na hi tampi la ki toga kalung sian na khat chu tun WK leng gen le beita chun chu bangata bangkhat padam ja khai aiwa pasoitin khu ba moloi la gim dek sago masanga tu chief guest pool chief host pu masangina mo hela gim degin tv je gola khana lo mintin ni khar hi
tu ge hen holai ta gam hem le ke henai polaya nu me khat rim sa thi apok nari le ka nei po padan ba khai project officer line jip lui dik de khrane ya ye khat chu kalawa tu mcs pu ulu nei lal khuto kumara thita ka he jing jing na ka gim na we jigin ke ho si hi ka ki chom kho mo mi thi tha ka wa chiwa moira pa sa hun na che to pe ga ka che wala ka gari ju la hoi mang lo ye khan ko khu ham kharo min tin ka bui te la ki lom jilai ta ga chun ka nga wa ke la to ma tom jing ye mi thi chu le shet lok na hun ka kan de nu ye pa sa sun ke nga ka po gu chu ka hung ki le ki din ka keng to su la sang te kha to na lai ka hung ki le ki din kumar thi pa kha ma kha me ka det sa go ka hung ki le ki din hap ta har ka in bo ga ka thi ta wang ka ngong yo se kol da yin mi palil la ka po thei po lam pi ne vin tin mi pani bep bep ni ka po wi su nu me hi wang ge ge su mi thi ye go la ran gen thei na he tam pi hi ei te na la ki to gi na la min tu hin su chu i wa ngai to hi le tu president pa ho loy was a big sang hi wa su le dang dang ho spirited leader tam pi nei ta wa ye ka ngai to hi le ei lagin mal sop na tam pi dongo adegin tu ni ka ki pa na khat lengan vai me te vai pi te su le hei vai te long the yu ka ki pa ma til zo se ni khat hi manti pukri hu pu kol ni ka loi te khara ji thin tin ka che hi le vai vi gari he ki tagin tin atam zo pi hu vai me ten phai su ni na thi ta ko le vai vi te ai mang sagin tin kalung se chulam ke re le kalung sen ten i gol han i gol hin thil ei ten lengan e a sung sek se gi lo a thei chanin vidin and bizona ye gol ei ma is ei ma ipak na le I hat na te hi ye gol hin nei to jal di ka pha ka sama ma adegin ke ma impression sun vai vi hi ye gol lung thi mung podok pa ki pa ka sa musaw le ka sa sa pa ka them po wa khat ka te ka num su priceless services su priceless ye dictionary hun wen le sun dana ka hung ding ko han priceless ye ke chu ke na bang mo mo ngam te ken get well priceless ki ti ameni nga ko na ha ye lam ko yi chu ye lam ho ko na hin tin tunin ka ge num pen ki ti su tunin dana blood donor ho hian lang alo le sem tu te ma sa te hian lang ko hi yeng le ven lengan khowele hi material khowele hi chu material khowele je vai vi ho spirit na sem thei ki ti khai khang to tau ti nai su I khang to tau je kha hin ten je vai vi thalim no hin mi tam pi hin bang bola I phat som pi ta va mi tam pi hin leng vai te bang zarin lung mo na nei tam ti ho ngai to hi le tunin vai vi te va encourage sa va encourage dikati le I encourage dipa hi ke yo hi no encourage nga yo kom je gin ka ha ge num be pu adik tagin chu sau pi la tung tau ti ka mu na hi hin ten dan unproductive ka ti ke ye la khan ke lengan he bek se lo he mang lo har ka la panga ai la tu nun ka hung gel gel ka he dok deu deu je go la priceless service je go la sebless taga na sep ti ho ki ti ho vela khat wa gen ko sot pi ngai the mun lang ni khat hi 1978 8 year khan Delhi ke ma personal service ka chi le ka chi na hen kolte la hul her saw he milen le mine wi lengan ki musit ma wa a hin le la Delhi heart of the city capital city of India ite khan footpath ha ka chi na khan cannot place le klom ka memory danin ke lengan hilai ta le kilom upa harin bong wag te adinga supply dem tu hampa sa hu ka king lai ta ga chu ke o hami pani ke ham ka wa ki ton kha ale yana ka king lai da kha ki pat do di go le ye tek se le hi thim ta zo lo wei chu agim dan su thum we ma ki pu ga
ke re le thing tang gama isu pi sangam te ka vere kalung se pure julam ala kol te chun le edding le en lo piu ala ken le ngan ka bachi ka loi pa chun le pan pi de pu ka ba dop dop pe chu ami jang sa le lo en malamachi aki pa dem le ke he poi bang le ai la kalung thim khara chu kol te ne chare ke le ne har ke he thima hele he mil ta dingin ka ging cha ai le la kalung thim khara chun ka ki pa na ten khat chu mi ka wak pan pi theina ha ki pa ka hi julam ka ki pa dan dan sui kalung thim har ki pa ga chu ai wang je da han kalung thim setan kharung lu re chu ijuwa gen lang YVA ten la ki he diung ka doi khat chu loi paten le he diung khat chu yeju bang ha mi ti le ye na han ke ma personal matter in gen ta pong ka tin se ka he ye pa he ki kapan pi ka wang pha de o tilung thim nei ka chu ye na lai ta khan ke setan na sep kalung thim khan sep lesa bangma without any consideration ka ball ding thil kha ka ball jo sa le ta kha kalung thim kharen ye ka wak ball hi wang phan kha ka nei khadi o ka ti na lai tan ke ha ki chai dai ka ka ki head do wai nungan ka chi na le ngan a value le di po ai wa kalung thim khan je ni khan tu ni hin le ngan ka ge num pen su wai vi loi pate hon na la sep ta gu le anei lo nga lo le tamin tin ha lo le tamin tin organization ki tub lo pang le tam piu min tin sim mo thei de le lo ya chat pi thei de le tamin tin abang hi ta le aki aka ha gen lo di pha ka sa ayek chu ye hi dan ka gen go la price list service khare je hi bang to te ka ding ham the sky is the limit je go le ai le la je la mi ni ha che sang lai chu chu chi la nam khang to i di hi ti ka gen no ma khatit alas nan ka gen nom chu phai su nga hin dana chief guest pu le chibos pu na gen ha ko yo san la ke milta ka gen nom ka ro ma phai su nga te ho hi from the smallest to the highest phai su te ho hi mi yo se ke re le neu cha society in placement nei su ke hi wa ke re le society so sara rai ki in any way we could ye go la khan placement ke nei su ke hi je gin ka ge nom pen su bangami ti le seble service hello la voluntary work dana khan philanthropic adu da itina nishina sale te yelai taga nei te ho hello la office ro hello la office going tampi ki tam hin tin jena hin ai la ket le hul zo hu ke re la tam zo pi thing tang ga mung ki pan ho ne ne khan na se be them be bung hi do khai chu ye kalung thima nom ke lo wei chu atam zo pi officer cha te pang talo ke neu pen pa ka cha le pang thei bek talo ai le ka kam mai na pha gen leng le kalung thim chung nom bek talo wei chu ye na hin leveler da na chief guest pan again golden leveling a hi thei na ding hin thil zo se hi spirit YVS spirit le khan tok thei dek na ring hin ka doi khari constructive idea har ka pok do nom kha chu khen kharin je some 10 years back chu se son kala bol kha ai le la che to pega tu hin reiterate ka bol nom kit khat chu a velin focus ka bol nom kit khat chu hi the han nang hi le than chok te ho loi ki ti ho hi the han lang eyun ye gola ei sunga le hi thei to mei te lagam a muslim lagam kharin a chou thei di au mai le boliti win ko som tinin sum generate boliti win to thei tam tom tho thei boliti win chula loi u pate khan vai hom in ti win ei wa ding a function a success thei na ding ai lo le a thi amang te kha amin se lo na ringu he tup thei na ding yelam be wa focus boliti win je manual deulam thilo kha midang an si level dana leveling kha ki to pendim apang thei lo te le ya cha na be de dem ti ka ge nom kharo mai chu ai hi mong han ka ti na hi puyo ye ge tom ngai na hi le limit neu kharo wang sa gai chu ye ge ola khan dan la hi lo lam khai na chi kha de kala wa ka se son mai thu in den apa pen te ka se son le hi de po ai le la YVA ngai na mi khat ka hi je gin YVA doi sa khat ka hi je gin ye chu ka ge nom he hi chu ka gen khilam le ngai da mun lang tuni ahung te yo se chungin ka ki paga adegin
ขัดเลี้ยบแกนกินแรงกระเป๋าว่าปลาเล่แตกเป็นแล้วหงเทก็กิปากาเยลโซนจิบแกสปูเล่จิบโฮสปูเล่เยโกละจ่าหินฟังสนุหงเทวีก็กิปากมาดำสอนเห็นหลังเยลโซนลอยปดังดังเลยว่าบางขัดฟังสนรีดังเลยแล้วงูจุงละแรงอินกิปากถูกก็แกนกินง่ายดำอ๋อ thank you very muchตัว VPC General Headquarter President ทศางหงดินข้าปูลุในคุไวเพเหตีเหตุเงินกวักปุงหลังเฮีย Tuhi abanin YVA General Headquarters President ahun ladingin ikaw ngalu dana ibol gulukan presentationin amasan hunhung lantin zizo chule short speech hung lazom ngal dingin iwa kihit sakui. Masa penin pathin hunlem changi pia ilim nani taku YVA Joint Headquarter kum som lenga ti ngai puitung pathin chungnung penin pakin henla zaum chief guest chief host le holy big lama taksa le thaga vai hat na dinga pau chapna ela dot pic tu te pastor te hoi hendang YVA Joint Headquarter President Secretary le YPA YMA HYA le adang philanthropic organization lama pata loi pate hong kha I umo ai lo le tuni mi pi hong ki khom te jo si chung hin ama sapen in YVA General Headquarter President ka hina in ki pak thu ka hun gen masahi tuni hin Joint Headquarter a hung pot na hi ala ngai tu pon le chu ala kha thei mai thei a hi chu hung gen chin le kanoma a hin amasan YVA ti hi YVA General Headquarter President ka hi masak pen ni in azingin pressman te hongin ne hong dongo nang ko chung upa hingalin YVA President lala ti chu question masakwe ka ngai tu le kalai na tam tak pi ala ka gen do theina hi jekin ki pa ka sa YVA General Headquarter President ka hi kalak na hi upa ka hi jik tak le ala hi a hi kanam sunga pathin na ka sep theina top chu gen theiling vai te chunga ka theina top su kala sep na hi ji chu hi jikin YVA President hi General Headquarter President hi kala la hi ti in kala don hoi ye ka chun tu ni Joint Headquarter YVA Joint Headquarter IMPHAL te sem tu te ho hi nam lam kaya genin nam lung sit tu chu pathin sim pik nam lung sit tu I hi je kun pathin na sem na satak te holy big lam pastor te ho to iki level now a hi ti chu ko hun gen chin no ma pathin na la sep na ji kun ki pak thu ko gen ki chone I ban ki tin tu ni hin Joint Headquarter Manipur sunga Joint Headquarter jeng thei chu bang tiam ti question lung thim lala nei kha thei mai thei wei ai la u naw dang te ho he thim lo ding ka gen na hi zo lovin vai phei le YVA le KKL te hin Manipur sunga hin gam tin hin chen na ila nei yu hi ka chun hi tak ki patahin Kamjong district a Phungwer constituency a mei ti vai phei khong loi vai phei te ho go tang kot te ho khu churu chanpur ki patin del phak le a hi lai jang pu na sa tak main hi je ka chun
vùng miền thang hun le zabik sang hun na joint headquarter jeng ti ho bang ilangai tu kha thei mai thei wei ahin la tuni hin I tuni hung khom lo upa gun tak tak te ho kengin je na hi kituk lo na thu hi jolovin apoi mo thu je kin ala kha hi ti chu ka va ge nom ki tai adang te ho unau dang te ho a umpo atampo ti na hi jolovin vai phei te hi cheng jak tak mai I hi hi ga chun I adang dang te ho chu je tui bong khel lama khun khu te ho le ala nei lo le khen khat le chu tan tinun vai phei te le chu ki cheng thang sukin pangal te to kinek to in mei te to kinek to in uma ye ban kitin mei te hon khat hung su kitin in falahin HY te ho a theya YPA te ho theya YVA te ho theya YMA te ho hung thei kita je ki kal la ka ala cheng te khu vai phei te YVA te a hung ki hi ye khela ma chun IMPHAL khela ma hin vai phei te chu Kangpok pi district ate tu le jing hin program khatom je kin changobung ngin program khatoma jing hin ki chi ki ding hi je tak tiang changobung chu khoi tak hemi ti chun je lama senapati kieng khoi je lam tiang a khun le unit ki nei a hi je kin headquarter hin at colding in gamla tak pi a hi je kin ala hak sa chun phai khela ma je lama kamu chinglam hi ta han lang ai lo le Kangpok pi lam hi ta han lang khoi lam hi jeng ta le unit atam je ka hin Churchanpur district chawa concentrate hi lo je kin joint headquarter la poi mo je kin di joint headquarter hi ala hing do ka hi ti chu tuni hung khom te he dingin ka wa gen ki dai nam lakin mi te ho inam again nim talu e ti khan la tunun ahin la gen lo thei lo hi vai phei nam hi chul chum tak ilahi je chul chum tak a hi je ka chun YVA hungki phu do nai le 1986 ala hi be ai ahin la pathen lung si na zalin je 1986 sa hungki phu dok chu IMPHAL hin 1996 in 95 in YVA unit ti in IMPHAL unit ti in ala kit panai je banin dana katigolin YVA unit ti jing sanga chun block ti danin hong kita je bana chun ahung poi mo tak je kin khut thunna saw tak mai ahung tak je kin je ka chun YVA joint headquarter ahung hing dok kita heti gola chun tuni hin IMPHAL joint headquarter tu 20 kum som ni nga ting ila ding theita pathin mal som na zalin gen theile hak sa tak mai ni la uma ki pa ko ma tu ni hin ACM tu pathin le in le ai ki pa pi ngai ka ging cha tu ni i ki pa ni wo hin una YPA te HYA te YMA te je ka ki pa na niu le hung o piu hi ki pa kum ka sa YVA general headquarter president ka hinain la chungun ki pa thu gen sen lovin ka ki pa hi ti chu ko hon gen ki di he jeban ki tin tuni hin gen lo thei lo khat a je kin ka wa gen no ma vai phei te hi Churchanpur district base deu gen ala ki hi seka bang cheng again le Churchanpur district base hi ala ki hi seka a khoi chui ta le yelama cycle lam ta le jelama Kangpok pilam tan le ron lam ta la block i hon na teo le chum jing hi ta le Churchanpur base gen lo thei lo je kin wa gen in katin kum behem ti chan ma khan kum behem ti chan ti dim 1996 lak vel 97 lak vel in dan khan loi paten long gen tawa
je hun lak ve la khan gen theina hak sa tak mai khat tukin I khu te ho zakhat la ka som git te ho ki hal tumin nei le lam te ho jo si ki hal tumin ila uma gen theina sa tak mai ila thuk ta ye ka chun tuni ti nge hin ki du dok zo lovin I umai a hin la tuni ki pak ka sa I officer te le nei le lam sum le pai behem ti gen the hak sa ala tu lo te hon ki som dol na sa tak mai I khut te ho jang tak mai in I ki pik tu jikin gen the tak lu jikin mi wa that jing lo jikin pathi joy ho in hen la I officer te hen la nei le lam sum le pai ne khal la nei te hon a nei lo te ila ki som dol thei jikin na sa tak mai in vai phe te hi guk chak lamin na sa tak min I ki thang lo je kun le thil phalo bolin ki thang lo je kin le mi pi te king in ki pak thu ka wak gen kit no mai jiban kitin tuni hin hiti gola hak sat na chu I tok jing lain mi thi le dam lo te ho chun la amao hi again thei be kun anamo lieng vai be kin dam lo le da jing hun ti la a hi thei dik pu a thi le da jing hun ti la a thei dik pu general headquarter chun ambulance khat nei lo apoi mo tai ti jikin mi pi te le iloy patel kingin le hole big lam na ting pastor hall na tingin khut do in akihunga ina chun YVA general headquarter chun critical care ambulance khat akichodoka he chu 13 lakhs 60,000 something manahi he chu ala kichodoka asunga minor operation ball thing jing the hi oxygen fit sa hi tu chunga pandemic chunga khan le YVA te ambulance ma atiwa isolate apote kha chum thei ti danin a jikin pakchat lo tak main district chun eu ambulance kha ala tel chum khel sekoi SDO te mai chungu ki kha chungu ki khak chaka anung lama COVID-19 ve te hok ki koyu ti bol khan sep dani na ki koyu adoi chu ma wa hi ye ga chun tuni hin hil nei teo chu Churchanpur district I government te hona tingin eila doi sak big kui ti chu tuni hung khom te king hin kawa gen ki dai ye chu critical care ambulance hi ji ka chun mithi puk theilong hi emi te ho athi pha to khule ambulance ki nei ngala athi pok theilo la ti chu te a phun noi na hi tampi tak a hung umta je pha ta chun lung dongin khat ve DG award mo chungin ki pak thu gen na ka van nei le bang poi mo me la ti them thum lang khat lam kain angol khat da diam ka ti lai yon chance hoi tak mai hi je ken ka ding doku dam lo pok na ding YVA te na ki nei wangin athi pok na ding nai loi ve ka ti wai le ngai toi tiu ka family win ke le hung pau chaping ka tin hung ngai tung ka tiwa a hung ngai tu chom lo kalin kal thum le alaman lo wa he ki ngai tu shungu chu pathina thinlung shungu thu hung gen ding hi ADGP pu teo family in anu le apa memorial dingin he ching na ding to bangin athi pok na ding tata yoida khat YVA general headquarter ahong piwa ki pa khop mai achungo hin pathin minin ki pa thui wak gen no moi he chun tu ni hin YVA general headquarter chun dam lo bangola gim sergeant ho khada lem chang he le wak a jing theding a sunga a jing theding critical care ambulance khat ine yo athi te pok na ding le ine yo ting tang gama 4x4 lampi sit na munale mithi te I thak thei taw ti chu ko wa ge na ye ban kitin IMPHAL hi iti ta sa golen tampi ta gen ta poitin I officer ma sate tuila thi san te ho WK len gen khup tin lun
u khup tin lun loi ho dam lai te ho in la tu ni e chief guest le e chief hostel ho ye te ho zo se lu hai ya i koi ni hi atam atam jing a hi pu s 5 pe te ho anei alam te ho bang chan hemila su boy nungun IMPHAL joint headquarter chun mi thi thak na ding poi mo jikin i mi pi te king a pil bolin ti chun i truck khat cha do ko thi te ho thak theyo ji bana chun adam lo te thak na ding ki ta lo jikin tu ni hin ka ki pa ka sa tak je ta hi masang lai te ho ngai tu ai le ka jing nok mo ngai hi a hin la tu ni hin IIS pu Paulun thang vai phe pi vai phe ama ha na jik le amai pan pi na zalin vai phe ten YVA IMPHAL joint headquarter ten dam lo athi hi lo dam lo ipot thei ta ji kun achung hin pathin minin ki pa thu gen nom ki ta hi a hin tu ni hin ka ki pa ma jinga bangula gen the hak sate ala tok himale hin le i ho le bi lama e puite hoi pastor te hon a pau chap nawin i nama hemil ngai puwa jejek chule hin tin tu ni ting hin pathinin nam chol chum tak hing le hin le tu ni hin i lo i pai te ho e so pi sangam te hak sat nin le i gari te ho ma dingun ni ne ya ko to bang hiti gola thina hun hi ta hen lang dam lo na hun hi jing ta le emergency a ei mat pik no mol le phal takin i peding hi ti chu ni hin a hung khom te ho i vai tha ko hi i ban ki tin tu ni hin i nam te ho nidang a chun chom cha wa gen ki ting ka tin nidang a chun 95 ma sang a chun keile mar te ji nei ka hi a ta pu wa ta lo te i gen kha pha ta khul le thin lung he na no ma a hin la Putin khulun te ho loi kala hiwa Zurchan pulam chu hiti gola tom ngai na hela tama IMPHAL te ho chu dan gen gola khan pakhat panin lenga put jing ala he mi thilung te ho chu e gola khamu in lai nat na ta hi akine ya e hon le vai phe ya thi kha di kilau hil ji ngai i ji te bang chun achanau teo elama ahung nu se teo amani pi jo sao talele ava ho phawa keile ma da thi kanum na lai o pol ti hi ngoi chu ahin tu ni hin vai phe te ka sel pho na ai poi ahin la pathin mal som na i chungo tung hi kawa gen op jikin kawa gen lang joy ya ga sun tu ni hin pathin dongjing komin kal isu nawin i pan khom nawin i officer ten nasatak main hung zathup tawa ti tamai diem pui tawa ti tai tiu aneu te hon le pan theina tak holin ila pangoi ye ka chun pandemic homa pul hi lenga ti mai tiu ei pawin ye pul hi hung lenga amin le a hel churchan pulam wa khun again thei puwa korelo covid a ti pol le umo he ti gol kho pachun amin le again thei lo hi leng pi hung uma thi ding in hung uma dor teong ki khaka i officer ten anchang te ho ai lo vai le i mahajon ten anchang te ho dal te ho thau te hong tu dokin again thei te ho le cho thei lo te i piwa thing tang lama chong khoyo lam te thing keu lam te kol hen lam te hon si yo te ho na chang tum te hong sha tin a hong pe su ki tu lei lon lam te hon ka mu ching lam te ni mu thei chan chan ye ta ka phaya an che lo hing mu zo lo te a dingin a hong thak ki tu a dong kha lo lo mu le chu ji ho ting dong kha lo la lo mu kha ki pak jo le chun ti che ka wa gen ki no me ti
tigol chun in pan khom na jalin tu ni hin ka ki thang at pi ma khata umai chu genin katin IMPHAL hi boi di mong la hi wa yek chu ba hem ti la khopi hi la che naw hi khopi hi lam kala ma long pha tu khule mei te paw la wak tholo lo ku le kala ja se ku chu IMPHAL hi khopi hi ka bei dong zo siu lam ka ti tamai le hin lam kalam doctor te ka gen si na hi lovin rims vela chun ke yun doctor thi ma ka nei te o khu attendance ni mai mai chulam ye te o kho lung don pha to khu le kaung thak su ko thi wang wang te ho la la eno kaung phone no mang ale en ti mu yi kha kaung ti wai le a te la da kin la de lu ka chang le ei le thing tang lam te nang phone phal le phal bi lai tak bang le chu ki thinum jing jo se ai chu andar pen ngon chang to ki thing kho tai do ni he tama mai chu eji te bang ki he lo sak phop mai nei ti sak au chu ai chu ki he kiu ko ki he lo sak eng ti chu le hi thei loi ji kin no e lam kaya i thin lung khan hi thei loi ji kin a ki tai dok se ku ma san chai pak cham lo wai we te khoi lam tunga ve mai ti sek na lai au chu ye chu i lo cha ko hi na khau u le ne khu pin bang ma san cha la mu ki ding loi te ka mu ki tu chu khoi lam tunga ve ti ai chu ye chu ka lo chak se ko hi ye tu ni hin ye to bang lo chak nei tu te ho kha record khat mai chu e mu thei lo record khat tu ni ye chu pathi nei e la recording tin nani pha ta khu le hong pong do kin trun ka ha noi di dan chu ka lam di dan chu ka ngai tu lo ka ta chu ta ka hi ye ka chun tu ni hin tam tak pi le wai vi general headquarter president khat ki sam chu joint headquarter te thil bol na chu ka nop chan chan ge ni ne bangai lo di le lo ma giờ dân tu ni hin unau te ho các kỳ pak na mà yeng chu i sem khom tawa i pang khom tawa i vai phe ti hi le ni dang a chu ki jak chai ve vai phe pau hu ka tho di le ke chu i tho ngam bek lo kai chu e ngai da mu hen la mi la ka hu pai te pa bo ka tho yu a hin la tu ni hin unau te ho ye ho ting chu le maun i ja cha nai la som do le e la mu da dik pu ki pa thui wa ge no mau chungin a hin ni khan una waye me lam pat hi dingin ka ging cha et ton dinga ka doi ma yeng khatuma dor hung kaya ama chun sang ni not api gulen la dor kai pa chun thik jo ka hiwa hi pa chun sang ni not e pi hi na ti aman zakhat not api chu cheng som man thila chok he chu sang le jakku le som nga le chu adik ta dan chu e una pa he dik lo ni aman de adik ma chu la ka pi kha sang le jakku le som nga ka pi chu lam bang yem sang ni le pi ani lo 100 rupees zakhat ni ka pe ka van ram kal kong hi cheng sang le jakku som nga hian min ti boy su athi chu adi kem kam bi zo tong man khamo ti dan chue chu ahin tu ni YVA te hole bangkim te hon tu ni YP te hon ilak ding a pha chu bem min a het lo le a het tu pathenu min iwan gam lampiu chu suk boy sak pui tiu ti chu kong chil nai iban kitin tu ni hin pakhat lama ei te ho chu a phat lam gen le ki lo a selam le gen le ki lo tu ni ka ki pa na ma khat chu ni khat khan una wai pie te king kawachia mi thi na ina hi ami asaule hi ke lo hi chu ya mi si o mai vele ki sok nga lo cheng shop ni cheng khat pi yu chu la mi hi pui ti nu si ta lo hi chu ye chu van gami lo cha du mai thi vi e tom tak a hina hu ilak du poi bo ka sak zikin ka wa gen nahi
ki mai chang phat nai pui ai lo lam kai la kha ko le ngai da mun la in mai nei vo yeng u ka ti nai tu hin vai phei te le cho u nau te ho I pang kho mu IMPHAL YVA hung ki phu patachun executive member khat le kala hi ji to banga mi thi au mai le dana pastor pa gen gola khan padimina gen gola khan a luang wa op ding ai new lambulen all lambulen khoi ta iki mai jeng le ki mu lo la khan 1995 ki patin YVA IMPHAL unit hung ki hong dokin pu thien kholun loi pu thul kholal loi pu ne khomang ne shil loiกูกูฮีว่ามีที่พดจุก็เข็ดลูปุงบัดยิงจูตูนีวายเพยฮีอินอบไว้จุก็อยู่เข็ดลูบางยังก็บอกรู้ใช่ไหมยี่ช่วยทุบานมาสังไอจีดิดานมีที่จุประเทศเข็ดลูบประเทศนี้อาทิตย์หุ่นตุชาตุนชาเลยอะไรนะตู้เตนี่เข็ดลูปุยบัดสักยังพาตู้ฮีวายเพยเป่าถอดเลยเกยจูก็ติวกับบอลละวายพี่ปากก็ท้อนัสตะกะกิง่ายยิงสามไปอาตอบนัดดิ้งินIMPHAL YVAเตหอนี่ดังอาจจะอ้อยที่ชั้นยูนิตขัดอีลักดอลเลยที่จะตายตัวนุ่ยป้านติงไอ้กายิงไอ้เวลดังขันผู้ISปุ่นลำตั้งเนี้ยทุบเปียอตินามาหงไตดองจีบายงจะบีหงจอบเดียมกติทิมให้ที่ชั้นบอตอลสอมเลยกูละไปยังเตะตีหัวบังจูมีปิลตะลุยลงไม่เทเลยน้ำละลุงเชี่ยวตีนายจุไอ้ละตัวนี้สอมเลยกูไปเตะเล่นี่ค่ะเรเบคก้าสายมอย75 times ไปตายที่จูอาทิตย์ได้ปุ้ยปีกจอมเจลจูพัดดานเลยเฮียกจุนตุนีหินวายเพย์ดัมโลกิติจูจุลจานปูร์กิปัตินขบีชุงเลยเยกุนดัมดอยอินเลียนเลยเยกุนที่ฉันเลยละปีกนี้ดิ้งมองไว้จูละปีกนั้นเยกตะกุค่อยเฮ็ดได้เลยจูกิง่ายสังมาฮีตัวนี้ใช่ปีว่ามันเตะสังอินเล็กง่ายจุง่ายสังจุเสกไอจูไอ้จูเบhemทีเลยอินน้ำที่สันว่าตัดที่ดิ้งหิตากับที่สันหิลานระดับตันที่เตะจูตัวนี้มาร์ตร์เตะตัวกี่บังดิ้งก็กินจากไอจูประเทศถูกกลักเสกไอจูละเฮียจุนวายเพย์ดำโลหิเลทานนมตายเวดำเทนันในจุเลียวหินโมเฮ้ยชุนละสมโดลดันเตียวหอยกมูวินไว้เวียจะให้กวดชุนละจุงโอหิเก็บปากทุเกนเชนโลกันในไว้ก็เก็บปากตักเจ็ดตัวหิด้านนี้พัดตะคุเล่โอเลนเตียวหอยหงกิมังอินตินตุนี้ฮิกละเกนโลกนมปูกิปากทุ่งเกนนังเก่าติจุก็กอยเขียกินเขียนไว้จู executive committee กิมคอมมิตี้เจงเด็กก็เกนเชกจู joint headquarter IMPHALเตเงินจังหิก็เกนเชกไว้จูตัวนี้เลยเหตุปีกินละตินุนเลี้ยงฟอนุเลยว่าถอดตะปูนละตินุนอาหินจีกูละหินมุนตินกัมตินละสัลวากูติทำไมตายติวมุนเข็นขัดจูอีจูลจุมนักเข็นขัดจูง่ายติมูหอยIMPHALเตหอจุนฐานิจอยลุนงักตั้งวัลจูจุละเข็นขัดเตหอจูไอ้อินซุงดงจัดเตนะจ่ออุไม่เวอาจอโลเลยจูเบลปวดจอวูมออาจอน่าน่าไล่จูยี่เตะหัวโจสิจูตูนี่เฮียตลอดไว้จูจุนละมินกิเกนเลยจากดาวเห็นละจูจันปุลำไก่จูมีอาจุมจังกังตักเตะต่อ YMA มิโซรัม YMA ต่อไงนั่นเตะหัวต่อหุงกิปอลสุเปอีตาจะกินอาเจียน่าIMPHALเขลละมาไว้เพ่เตะหัวตูเตียงเห็นเดอละขันอะไรไม่เทียฮีจีละมาพงเกลคอนสติทูนซีละมาไว้เพย์เตหอบาร์มาบาวน์ดารีเตหอบังคูอาคูเลวักเย็นดาตายติวฮีเตหอบังคูอาจารย์อุเทวินะจอตีหอเวลดีอาจอโลเวลจูเบลโตอาจอได้จู Reverend
padim khun gen le team ding hi ke ka gen team pu man chu hema ma ding hi hiti gol chu ala khat na lai mai the hi a hin la tu te nga hin chu talo ding ka ging cha joint headquarter ten la salwak ta jikun katino mai ti gol chun het sak ta jikin tom ngai na imu sak ta jikun ina ma changkang ta I pau le thonop ta min le ei topic num tau hi ti chu ka wa gen nu mai lamka mo thading in kachiwa kanu to khap ku bel khat ka chokule ka tele khap ku ting lo chula kol pa king ju khap ku ting pu hilam ka tile tu lai hi yong chal khap a bo lo tai ei kol chawai ka pau ting ting tak ke man ke het lo lung thoi ju ka ti ka lung kha hung bi hut jeng ti diem hung ke pa hut jeng in tin cheng nga ka pi yu ni na san tu ni hin ki pa na ni he je kin wak nui khom tiu ti je kin thu dik le hi ka bol le hi nui jat le hi ka wak gen thuai ya chun I pau ham te ho le mi la kin thong ama hi tai ki share gu in lang khala ngai ka the ngai ke pok ti mai kha bol ta pu ti ka ti lang khala ngai ya ke wang hi pau he tam hing ka tin no ka chi na khen khat lam chu ka thi no re u nau pa mi ngai thi me lo e ti dan de te ho ba hi kala bol se ke chu a hin la tu hi chu khoi tak hi le khat ve ka pak cha ma nupi pani Kolkata bazar ka kai na chun nupi pani yong Mizoram te kapu he hi engzat man nge ti kya bola he thile em mai Mizo tong po sai lo ti tok mai jo gol kho pa chun min amao azat anam angai nai ti chu tunita ka hin ka wak gen chu hi ki pa ka sa iki pak tak lo jikin gen ding sak ding hol khoma khat jak da le la ki gen khan mai the hi ki he thi mitin tuni silver jubilee lop na hi jikin gen khil te ho zo si le ki pak na e chan sak pi dingin leng takun ka hun do nei YVA joint headquarter IMPHAL dam so tan ka ki pa Kipa Goma, YVA General Headquarter President Pua Kipatin, thu tam takte ngai tha, kum som ni lenga yung ting jatu zo, gen ding tamma mai ding hi, Kipa Goma, abanin Jubilee General Headquarter President thasanga thui gen pig dingin Vice President Boycha Vai ahun langal dingin iko hi presentation in hong bol pigin latino Ama sapenin Jubilee General Headquarter kahinain Jubilee chibaikan pe he lengun YVA gen tam tapung katen YVA Joint Headquarter IMPHAL Jubilee teng e puitung tu hi lalpa pathen hi ti e he chinta amun lemolim theita imang theita lalpa pathen chohena sang pen ka hung pe Zigula inam hi nam neo ihe munchum chirin ichenga hi chen na hin namdang te noina ki kunpo ajik chu puitu masa wakhe theidingin tuni chief guest pe pan pe chief host pu he chule pulu nei khu puja bek sang chule pujem se nei mang amau cheng hi wak tak lang phot katin amau gola ki pik zona nei te hi nam sungom jegin mi dang te simo yum lo naw hi ti tuni YVA zik zal hi ti le ka pun don le ka hung gen hin tin
leng vai te gol pha etiva vai vn imin put pi pe nu hi imoto mai mai na chi po je hi ngai to ding adoim ka sak chu ni si ne hin leng vai te gol pha a hi jing dan ka ngai tu ne le loi upa ma sate tu tinga dam na lai te amolim sate kazana ka pik banin nam khan khoding chule ima sangu thil tungding te muchin ka sa khop maya ama ho zala banghe leveling dana chief guest again pe golin ki to pek the hi ti hi tuni ka tak lang numa headquarter umje ga hin headquarter YVA pan le again ta halelon lam auskat lam deu hi inam din le bang ti de dimun pha khala ki tu theilo inam sung lilaya pat kha auskat jeb laki hi paula ha me ne laki jinga hijing mala YVA apat hin thil tampi ka dongo ka het naw ka pil naw nam ngai na le apung de hi ti ka gen no majil lai le lo ai po hijing le YVA thu hijing YVA thu ka hung gen hin tin YVA ma son zelin tin YVA je ga hin katang la ka gamulei lon lam khu boina la to khawe kitile din ka ging chapo ka boina suveng zo YVA hi je gen tuni Jubilee ni hi je gen khat ve leng khut be dikanu ma bak beng chit ki ti ti kang chil na hi YVA hi e su boi tu na pangpo e suveng tu pang zo hi tu ti hi ka su top na ka gen hin tin YVA ma son zel hen la inam le lalpa ema pui pik zel ta hen ka ki pa ge Kipaguma short speech chu zichanachun hun sakhitinu abanin chi thazel hitinu abanin vote of thanks upa ST Damlin Vice President aman hun lak pikin tin zizo zo chule hun khak na paucham na Reverend Hup nei thangin ai nei pik ding hi ni soga atum kizela tigola chuntuni huna YVA join headquarter in Falin lieng mai te gol pha I now to kitona kum som ni lenga in a sep now lop na a program imat na tiao atop na painting itung to ta atop na painting ki pa thu ge na hitung to ta je ho zo se hi pathian za le he pathian mapui tu le lewan siam tu a hi zekin aman he ti gol phat e chan sagai zekin pa pathian lo pina e pi pa pathian king ki pa thu gen he tuni I function na I program na a chipki say pan pik amina wak gendinga pu LM kaute IPS DGP Government of Manipur ahun lephat mantam takte hongnu sia ye takmon loadinga achile nam ngai na cheka eti gol program ayo pidinga chipki saying pan pik chekin YVA joint headquarters thasegin ki pau thu lungil taka ki pau thu kang pung a he soon tunia dinga chief host ai pan pik pu PYP IAS additional chief secretary he amale government la mo potu a hi na jalo le til dang poimo na te ho zo se jega boina tam tak laga hon ki bichil laga I program teo ai ngai na chil nam ngai na cheka eti gol hon program me lo pega chi bo seng pan pek chekin ama chung le ki pau thu lungil tagin ki pau thu I pung he tuni hen dana pu VP silam hen hugen tu ten again golun YVT hon he tu chungai hon he khang dang kum som ni lenga sung hong ki che to zela he ni da hi le productive ma mai na ke mu ai la kalung gel la hin ye hi
หุ่นมาสะกุมสอมนี่ละลี่กุมสอมนี่ละง่าหุ่นมาสะเตให้บางทีกูละบางเจก็ productive ฮิโลเฮมทีน่าหอยลุงเกล็ดไงตัวลายยินทุสุงะปะเทียนมาลโจลน่าอิจันเจกูอินำสุงะ officer เลนปีไอมานำสุงะแบบฮิโลวะมณิปุร state อาดิงะ high ranking officer เลนปีตักปนีอินเอนัสุงโอเห็นอามาวจาลาอิติโกลมาสวนาอินเอหิก็ไงตัวฮิเลโลปีกัสซาอาเวลินอามาวสุงหินซิมเชลโลกิปากนาก็คงเกียนเฮส่วนตัวนี้โปรแกรมติตักละวะพาดมาซาอาหุนอิจีนาวะคุมบังสันอิจีนาวะเห็นอินำสุงอาดิงะอปันลักนาเทียวหัวเลซิมเชลโลตั้มปีอาอุมตายี่ห้อโจเสียฮีก็ไงตัวเลยตัวนี้ตาคนเฮWord of thanks dinga wa gen dinga chu kilom lo le hi mai thei le pung na jege nam pi a dinga kalung gila ka ngai tu na chu kumbang chanem hung chi to jial dinga hin le yeti gol nam sunga pui tu len inei thei na dingo hin tu ni hin sa kholam athagaw lam pui tu bangza dem uma son nam pui tu bangza dem uma VPC YVA jilai ti te adang dangปุยตูบังซาเดมอุมาอะไรที่กอลหุ่นพายจันเทวะมีปีอ่างไอคิสเลสักปีเทเทวหัวฮีปุยตูปนิเทหัวเจกะฮีเจกะหินเอามาว่าดึงหินนำมีปีเทหินอันงอละเป่าสมนาฮีในเลวฮันเลอกิโลโมปุยตีหิงไอตัวนากักเนียบังซุยเลเอามาเอาเลยยี่ที่กอละนำอาดึงะมาลซอนตูอาโลเลนำปุยตูเลนำสมดอลตัวหงฮีเทเจลนาดิงกุมบังจัดเจโตเจลไอเล่อาหงฮีเทนาดิงเห็นปะทีนินมาลจอนาเปตายันติสุกบักโดยสักเจนกบักเกนเบียส่วนนบานะตูนี้หัวหน้าถ้าเขาละมาพูดตูริเวนปฐุมโปรแกรมไอโอพีอาโหลดทิ้งตักโปรแกรมไอในสักตูเตจุงอินกิปากทุยเกนาอัมปะขัดนาจุนเรเวรนเอสปริงไวเพย์เฮหุนหงตุนปังะอปานินาเรเวรนดีลูลูนเอ็กซิคิวทีฟเซคเรตรี BBCA เฮดิดิเคชันเพรย์เฮจุนอปฐุมนาเรเวรนคุมในทางเฮมาเฮหุนใจนาเป่าสอบดิงเฮยติโกลเห็นถ้าเขาละมาพูดทุเตียนอีโปรแกรมเทียวอินนำไงนัดเจกาAOPวะยติโกลาอามาอุจาเลเห็นอีโปรแกรมอันโนมาอัลลุมาอีเจก็จุนมาจุงเฮเลกิปากนาเวลินอีพงดอกคิดเจน่าเห็นกิปากเอ็ดสักนาเห็น YVA เตียนเลทิลเปีกเนวจ่าฮีเกยมันหงสุนจอมกตินอปฐุมนตูเกียนเตสิริเวรนปฐุมเตค่ะอีลำสเตสลำเมืองดินดอกเปีกินติน President ปานฮีทิลเปีกช่วยในจอมเปีกดิ่งก็หงเสียเลย คิดว่าเดวินหงเกียนิงกัดยินวัดอบเทงสีมีปีจิมลำไม่สิกตาเสกินเกียนนุ่มตั้มมาเลยคิดว่าเดวินหงเกียนิงกัดยินจุนตัวนี้ริเวรนปฐุมตีตากละว่าหงกัลซูนให้โปรแกรมเอโอปีกูซูมมาพาสเตอร์ริเวรนเตดังเตหัวเล่มินินละเกียนลงมาเลยเล่มาหัวเองโอปีกูยาเลจุนเล่กิปากทัวจุงเงินเกียนเฮ้ส่วนบ้านคิดนำปุยตุเตตัวนี้เห็นวิปีซีลามาเฮส่วน President ป้าหงเทลงมาเลยอเมมเบอร์เตเอติโกลจุนหงโอโหลิมนาเตเอเนยปีโกส่วน YVA ละมา President General Headquarter President ปูอุปอุมินทังเฮจุเล Vice President ป้าเฮวะเอติโกลจุนทิลโคมนาทูเลทิลปอยมอตักเอ็มเกียนปีโก
จนจิลายลำสิกะไวส์ประธานป่าเฮอมาสุงินเล่ลุงกิลตะกินกิปากทูอิพงเฮอบานาทูนีหุนะโปรแกรมอิมัดเทนเตียหัวฮี ex-president เตียเล่ secretary เตียหัวเล่อคอลิกเตียหัวจ่าเล่ฮิเจกินอมาสุงินเล่กิปากทูเกลโลเทียปู ex-president มาสัตย์หัวอามินาบักแกนเทดิงาปูลัลซาไวเปย์ founder president ปูลูนอยคูบ ex-president ปูจะเบกซัง ex-president นะฮิวาจุเล่a secretary เตียฮิวาa member เตียหัวโจเสียจุงินเล่ YVA joint headquarters in Farin กิปากทูกิเดียนเฮส่วนตัวนี้หุ่นสุงอีโปรแกรมนาว่าเองโอปะ philanthropic organization ซูมเต YMA HYA YPA เตหัวเล่ที่โกลาชุนอีโปรแกรมซูเปอร์ติ้งดิ้งอินเองโอเปโกทิลเปกซูมเล่จุล encouragement ทิลดังเตเอเกนเปโกอามาสุงินเล่เวลินกิปากทูตาลังเฮตัวนี้โปรแกรมบอกนาว่าทุกอย่างนะหุ่นยังฮิทิลฮักษาฮิเจกินนะเอชลุมดิงาอาร์ติสกิคิลเตหอคิมตะกินเองปันเปโกอามาหัวชูตั้งวาลฮอบซอนไวเพย์นุงอักมันจิงกุยเตนุงอักเฮเลนาไวเพย์เอติกอลจุนใจลาหอยตักไอยอยเปโกถนอมตักเละลิมตักโปรแกรมสุกลิมเตวเจกินเวลีนอามาสุงกิฝากทุยเกนะเอนาจุนอามาเลทิลเปกเนวซากินเอโนมาsecretary ปานี่ยังปีกเละปากก็ไม่เนี่ยมันหาปีกตลอดฮอบสันแล้วปัทุมุข้าหงเจียงอุลาเฮเลนามันจิงอาร์คิเตสุงินเวลินกิปากทูอีกแกนเฮเจบันกิดจุน YVA Joint Headquarters สุฮัตตู Central Executive Committee เตหออามินโจเสียจุงพัตปุงกตินกกินอเดียวว่าอามาหัวปัญหาณจาเลหินตุจุงะ2019-22สุงาดิงาExecutive Committee เตหอนทากิสันนาฮีอามาหัวจาลจุกเลฮีติฮีอีกแกนตกโนมาตัวนี้เห็นเล่พับแบบมังเมมเบอร์พับแบบมังหงงูจุงินกิปากทูอีกแกนะอาบานกิดาบล็อกปนีอินเอยูเลย์ลอนบล็อกอิสตันบล็อกเอามาเอน่าเมมเบอร์เตหอหงปังหอเจ้าเสียจุงินเล่กิปากทูอีกแกนะชุเล่ยูนิตินะหอเจ้าเสียเล่มาจุงินเล่กิปากทูอีกแกนกิดเฮส่วนอาบานกิดาตัวนี้หุนะโซวิเนอร์อินเอเตียวเฮเจฮีสปอนเซอร์เองบอร์ปีกdepartment และจุ่มเตะมั่วยี่หิวักตากหลังนู้มาnumber ขัดนา MIDH ไอเฮปานีนาอิบาดาเฮปทุมนา TCML โมมาเบโกอินเตอร์ไพรเซสกิติหอหินเอสเวเนราดิงหินสปอนเซอร์อิงบอร์ดเปโกอเวลีนามาจุงินเล่กิปากทูอีกแกนเฮเยโจวัชนบานกิดาสเวเนอร์อินเอเตียวหอฮีอสุงอาทิลมันตั้มตักอีโกอาดิงอีกิจินเทคุณคุมซอดพีอาดิงะโกจินเทดิงอาร์ติเคิลอิงจิตเปกเตหอโจเสียจุงเงินเลอามินเจตุจุกหงเกนตะปูอามาจุงเงินเบลินกิปะนาขหงพงเฮบานกิดจุนYVS สุงเห็น YVS เตียนนาเสพาเลี้ยงไว้เตกุลพาหินาทีนามันนาดัมโลเวเชียนาอินาเสพนาบากุนมีพระเวทเมมเบอร์พระเวทมังเตหอทิสันเปตูหอโจเสียอาเวลินยติกอล YVA สุมินพักตุยฮิเจกุนอาเวลินละจงเสียดุนกิปะทูกิปงเฮสุเลตุนีหุนาดิงะไลฟ์เทลิกาเซบอลเปีกวะหุยทีวีเตจงเงินเลกิปะทูอิปงเฮส่วนอบานกิดะ
tu ni adinga program hoi taka pui tu hung pang comparable pik tangwa lelal sim he nunga uniki hiwa ama te ni le hun hoi taka eng pui pe ko program hi hoi taka fel taka eng pui pek je kun na chungin na velin ki pak thui ge na ama ni le la stage la men cham khat eng din pek dingin kong chi le ye chun thil pek ding kha president pa aman ngai tu pil pa na tuni program eng op tu organization chum he church leader chum ko chum member ja chum chule mi mala hong tai khom te ho zo si amin ki phalo umai the ding he ye ho zo si le tak sunga zo se hi YBA joint headquarter in Phare la chung chedun ki pak thu kon ge ni ti chu a chainan kong ge no ma a chaina pen na tuni hong tai khom zo se hi YBA joint headquarter mina ankung dan leอันเนี้ยนะในขอมดีว่ากูมาตายจากลวินอันคงอยู่เพียกเชดิ้งินเวลินเทียมนาของเนี่ยแกนดิ้งกิโลมตั้มปีเอาใหม่แกนเทียมปูแกนทิ้งโจโลดิ้งเฮอีกินอทิมตาเยี่ยงส่วนอีแกนเขียนนาวอีแกนเทโลนัตเตหอโจเสียจุกิง่ายดามินYBA มาส่วนเจลเทเดนดิ้งลัลปานให้มาสมปิกตาเห็นที่ปากเองprogramu zo thading din mane tawa ki pa ka oma tuni hona hin I dana ilangai tha golin lo pi tak le thupi taka mat num himale hing idin mone igam din mone phal lo ji ka hin ti hin mi tom sa ti kisi khom theyo ahin la tuni hona taka hola hong pang thelo ti ho zo sin le YouTube lama ala ending e hiwa YouTube lama le thil ti ho zo si chungin le ki pak thu ka gena libana sun media lama e ki thu pi le live telecast he ball pik te bahui TV te big tak main ama wazala hin tak hol hong pang thelo te ho zo sin le et theina chance pan theina chance le yu a hi zikin ama chungin le velin ki pak thu igen hi hen la jiban chu le YVA zone headquarter 10 I toi sakna changin keu pani te hi compare dingin e la go tu team lo chungin ti hin khong pango e toi sakte chu zikin le ki pak thu ka gen hi hen la ibana chun sukhel bol helom ta ke le langai dam naw le khong don ngal a hi e tuhin atom na ding ahita zima chun thupun khat hung neing katin dan le annek ding dan kha huhet sakna don ahi gol in aksa le sanga o mahi takla mahin walak ding hin tin lak zoi le takmun ahi nek the ahi ti kha hit sakna dung zuin ka hung pung hin tin tuhin hun khakna closing prayer nei ding in reverend khup nei thang ahun la ding in iko hi hun ki chaina ding he tami pi te zo si thei ching no mun chitin ding hetiu tuni program poimo tang maya YVA loyu pate hon hun leipi koi kalunga dam ma yenga hun sot ten na lo thailoin ka ki pang na ma lem changin tu au kung lam akun ka pension di ku na hin ka wat uma 2018 kumlui beizana khan unaw mai te ju khamon la itangwa lo bekin kai lo khamon khong ki chok boyo tua ho tu pau uelem khau te loi le aki thu pio hi da leu chu 19 kum thak kha than lighting loi le hospital bangya the mang ding ka hi wa kin tak order phatakon pik zekin police te ne hung vengu pathinin I ho tu te manga even bit na ka lo pi ka sa a belin le ki pak thu ka genu ama kinga kamal ta ka gen khalo ke tunita ka hin lem chang ta ka ma chief guest na noya wak pung dok the ko mi ka lunga dama a je gola ho tu mantam lalpa nei pe chele pu paulun thang te ho zal le adang dang amin su loen le
mà hồ zalin tu chung covid boina in le na wak na tam ta gen again sen lo daw ma atin kingin ki pak thu genin top na pau cham na ni tai tiu lung sit na happy na chui lo pathin hing le dik le thieng tho aba pati ko theiding ala chapa thisana leitat kai je kun lekin ki pak thu kon ge nui lalpa nangman ka gil lo nau thiem lo nau le dik lo na zo siu calvary zona ipia nangma dikna le thin thona le phatna keimau ting lo te king a lepi zechu sem dok dinga yang vai phe association ka ho tu che ta te fam ta te le tulai ta kom te ho mang cha kum som ni le nga doyum tagin le puya zele puina la keng bula ki pak thu gen na program doyum tak mai le pat pi le zo pi tak zekin lamin lo pi kan choi we lalpa tu zanu na hin nangman kumtong in na kanei na ringun lathisan leipi kala ko pang theilo kangai tu le lo pi kasa kau nau teu mel le head lo te jing le taksa hin nau suk sau be na dinga thisan vel tak pedok thei dinga nangman la thagaw la pol kau nau teu la mal som teu zo si zikin la min lo pi kan choi o lalpa nangman zia thisan sen na ong huk pi ka la lo pi na pong zel le zikin la min lo pi kan choi o hi olalpa tu zan huna chief guest le chief host ho officer do yum tak nang ma le la ko chum tia dinga ki padam lowa accept thai zo seun zo se sem dinga how to phale pik te zekin le min lo pi kan cho yoi ma ba ka tu sanga do yum zo nang ma doi dan sem do kala lo pi na choi sang deu dingin ka officer te hole nanga pana chitna pilna le lemhit na thagaulam kumtong damna taksa damna to thuma mal som din mal som na kan don he tunia YVA pui tu ei fam santa te zekin taksa ka gelu le ka thom hau male anut si ain sung miule YVA adegin khang lai sem lai te hoi la thagawon thum zuya thamona tuma sanga doyum zo kal choi ding amal som din lamal som na kan don he tulai taka pote hoile aksadam na thagawlam dam na to chunglam apana chitna pilna le met na to la thagawa thum dingin lamal som na kan donui tunin kaunau te ho zeto banga na sep na weme lama pui tu te ho YPA lama pui tu te ho ai suaya lama pui tu te ho doi sang na lin tak to le happy na kala ko lon pui te zikin le min lo pi kan cho yo amaule tuma sanga doyum zo kal sang zo choya la lo pi na dom sang ni amal som din amal som na kan dun he tuni huna hin lalpa ka ki pak nawa ka ki khop khom nawa lamal som na anun ne di ka hiwa ze hotel lo pi taka thiam thei to po bol hi ka hi sel nau su sepal theum chun nang ma nei ven pikin la kan ko ngo nang ma hung panga nang ma ka he pi nau supunga nang man le he pi gola khat le khat ki he pi dewa la lo pi na pun do na mat cha ke dingin kanek diu ka don diu le ka hin nau la khutin kan la na he tunia ka ki khop nawa doi tak lut je ka gen khelu gen walom chunei ngai dama kalung thimu panei lang mang pi ka nang ma lo pi na ring ka gen do teu kalung thimu vop dena la doi gol taka ka khian nungole thagaw lam gale taksalama le la lo pi gen theileng wai de som dol na ring sem dok dinga emal som ei pui zel ding la khuda ki kol sakin to hen papa thien he pi na le chapa pathin lung sit na thagaw thieng tho pathin thamun na le kai hoina do yum tak tuni YVA program ong khom tele gamtin muntin athisane unau teu chunga hin tule kum ko in choi lo in vukin hum jing ta hen amen